So Jisu ukhlem wan na kalan jong Levi. Jisu wan na kalan Juda. Ngano be mata. Jisu wan na kalan jong Juda, ukhlem wan na kalan jong Levi. Ki lengdo ki de ki wan na kalan Levi. Judon lengdo na kalan Juda. Reu Jisu wan na kalan Juda. But nakata da ushim ye guru kom long do mdei na kalan Levi. Panbanu hanna ushim ye ka kerdan long do na ruko bu Melkisedek. Ubom don ke record ha ke badai bat ke jinglong do. Ki wei pat ki court history ki batai bau ne Melkisedek udai usim ubadai nong kanan. Ubadai usim hagawai pat udeu lungdo artli kini ki kerteng gi bau ne Melkisedek ubat kawai gede ulungdo kawai gede usem. So Jisu ru udeu lungdo udeu usem gi sem baru trai tambah ke jinglong lungdo ju ke klem wan nagalan jong ulebi wan nagalan jong Juda pat sepang kini ke jat Juda kedai ke jat ke bom jubat ye ke title ye ke kerdan lungdo. Pada Jisu dei nak jaj lengdo, sorry nak jaj Juda, nak taga dah oleh penserie dia ke jinglong lengdo jong Jisu, nak lain nak rukom jong Melkisedek, nak taga dah kitab Psalm ke baca sepak sepuluh kot besar kong, beliau lu smai bat unam kelak ke bemut, bu pelong yang orang bak lengdo hak rukom Melkisedek, habau yutul pa cepang ke jinglong lengdo jong Jisu Christ, so orang melong Christ hak rukom Melkisedek, junam. Nagata balai ke Bible keren pa Melkisedek, keren pa Melkisedek om dei na marbo dei u jing thau belong mysterious, u jing thau u bom don kemidon kepa wan na po do riau na tip kumno dei. Tangwe ke daw balai ke keren siapa Melkisedek. Bagadon ke daw dei ban pen itu yo Jesus Christ kono blai u wan na kalain jong Juda bat u yo ye ke kerteng lengdo klaim om dei na kalan lengdo kepada na kalan Levi. Dei tang na kata daw le tho ye story jong Melkisedek. Haga sti nong Hebrew nong san, ke sti Hebrew nong ban riu, ke sti Hebrew nong ban yau. Lem kumta don kamar record is pau ne Melkisedek. So we Melkisedek ngangai Melkisedek de briu